bay ule episode masa khan look good feel great ti thupui mang khan confidence building lesson kan zir to tru tun chuma hi chuanin athar kan zir le dona let your body language show confidence ti mangin self confidence build dan kan zir thar le don ni le body language chu kan thacheu in ka ria communication skills tena kina kan da zir tura ngai tai la in tui pui je la ni chon ka ti kha mo ti ra chang in tui pui lo ni chon in video dang chu kan siam zom series dang chu kan siam zom to lawa communication expert te hian soi fo chin chu communication hete in biak na hian tong ma kan in biak na chu za atam bra za som ni vel ba ka contribute lo ti adang zong hi chu non verbal communication nen te chu mi am je non verbal soya soi chua ni lo zo hem kan in bena sa zo fe ani ti nan chu mi kan va biak reng hian enge an lo ngai tha ka enge an ril ruwa ri thin mo an ngai to na khan rilut thin kha enge kan ti chuanin kan body language expression ti han te khateng sang kha e alo ni zo kan ni ti kha expert nan hu chua dan ne chu phangin body language chung chang hi zir ngai tak thilania interview chon body language ina a entir sang te na kina chip chiar zokin kan lain zir tir thei tu ra te po ngai te la he interview board a hen ka thube ta zawa interview board a kan han chuta thil lam chiang em mai chu mi azir sang fu mo chu tiang ka tiang poni sela te mayang interview na ron kal ta a anung chang ron thu paron tum ve ngei ta a mo ami zia achung ril kharon chu thup kha atum ve ngei ta a zona thatak takin a changa chang dik veka ma se atling chuang lo interview a khan enga tinge kan ti chon a body language a chang khanin a attitude a lo lang thin ani mo a attitude te thil sang azia sang kha chu wang chuan mi confident ni du chon I body language then khatal hi chu a om je she thia mangai ni ti kan soi duwa soifo angin missing in confidence kan nei na source thil sang ni thea thil pakhat ni chiang sa em chu missing chu gregarian society hey social animal a ho cheng tura siam kan lo ni awang hian midang in min en dan hian kan confidence ati danglam the ni ti hi thil chiang tak pakhat ani a chu wang chun I body language azir khan mi in an en dan che adanglam dor don ania chu wang tak chuan tu na kan lesson hi poimo ta ani chu ale pakhat na chuanin stand up straight kan tia dingil ro idin hian dingil ro ti ani be relaxed and open hadam dia hian omla mo in open in hong takin omro ti body language tan thil poimo tak pakat ani le boka chuan chu lo le chuanin kal chak hi apoi mo ko mai mi confident te hi an kal nek ngai lo kal nuk ngai lo an kal va chinani chu poi mo ko mai te chuan a dot le tan chuan body language zirna ta na thil tu tak pakhat le chu hold your head up kan te hold your head up kun hiai mai te hi dik lo ni mo mi jinga yomin kha in yem ti khan in chi thin la ngai to har wat thin la ka te ngai lo bai chuan I lo theberem I lo kun hu kem ti te hold your head up straight ti hi thil pui ma takani ti kha chin shareng tur ni tin chu lo le chuan make eye contact mi hi an mi ta en chin tur ni chu an ne nei chong line thui soi line an mi ta tak en chin tur mi pui ma thui soi ni mo mi mal ma thui soi ni mo an mi ta en tur ani ti kha eye contact na kina kan thil fial henga tin smile ni a main kan zir thokha to smile chang khan nui hi tul em poi mo em a in nui lo hianin I confident lo mel ani ti kha sia tur ani sa thiam em in nui lo hian confident lo mel ani chu wangin nui hi confidence ti lan na tan atang kai em maya self confidence zir lai te tan chon nui hi zir nge tur ne atul pe chon dar thalanga mani ne anin nui hi practice tur ani तो भैया आप जोमेटो में कितने पैसे कमा लेते हो 350 डेली का इंसेंटिव लगा के और कितने घंटे काम करते हो 12 घंटे हैं 12 घंटे आप काम करते हो 350 रुपये मिलते हैं बस और कुछ खाने को मिल जाता है कंपनी से हाँ जो ऑर्डर कैंसिल हो जाए बटर चिकन का हो जाएगा अपना वो खा जाते हो और रास्ते में कुछ खाने मन करता खा लेते निकाल के नहीं वो नहीं खाते हैं खरीद के खाते हो
जो कैंसिल हो जाएगा वो हमारा। अच्छा ये स्माइल जो आपकी इतनी प्यारी आ रही है, मतलब इसका कोई राज? काफी खुश हो सकता है जोमेटो से, हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं होती तो जोमेटो वाले टाइम पे पैसे दे देते हैं? हाँ पैसा बिल्कुल टाइम से देते, पैसा और खाना दोनों टाइम। कोई परेशानी हो रही है जोमेटो से? नहीं परेशानी कोई नहीं है, अच्छा, पैसा और खाना दोनों टाइम से देते। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा आपसे मिलके। Nui chung chang chui chu chung pon shu fia thei bo kan shu fia ha langa nui han tia khanin hai laugh nui ho a hwa lam pang kha kan soi ani lawa smile nui sei khan ya nui sei thiam hi poi mo khop maya practice po phu takani ti kha kan soi do dar thalang ma voi tam tak practice thin la thil chang khai takani ang thil pakhat kan soi du chu nui eng nui hinge moi ber ti hi kan soi du loka eng nui hinge moi ber confident smile hi a moi top mai ni confident takin nui top tur ti hi thai ngil lo tur mo ka ha ku dewa ka ha popa ka ha duma ti bel thuruk tuma wanga nui khanin nui kha ti moi chuang lo nda thiam em chu wangin entinan chen chen khat an ho chuang lo wanga ha ku de lek nui ka mu tang de chu ni an ha ku thup tu tum lu tu na ma hat tên tiền mò anh hẳn nuôi tắc tắc tên tiền bỏ cả smile anh hẳn smile đó anh hẳn say đó để bắt cả khăn hụp dễ à hẳn tiền cả môi tắc tắc thế luôn nè chứ vậy hello cu nè bên bồi tiền reng reng su helai episode mà sao màกันsoi to không mò pon lắm lần đàn kia nè anh em một chân chụp bồi mò na này tắc nangin bồi mò per tak tak job chu chung rin moi na khania I confidence aron radiant chu chuarin a moi don tho mi in moi an ti don tho ti kha ria chuan nui par mai tur nei mo haro ku do ni point chu tiang chuan confident takin nui chen tur tin halanga nui zir hi atul khop mai poka ate han se kha a that view rol bo line nui tak tak te meng broad smile kan han tiang chi nui var ka soi tang khanin I ha polo moi wak lo pon me te ma se broad smile hian min ti om nuam ma berani mo mi bula kan amin kan ma halang tha an han nui var hi chuan mo anuam kan ti chin ni chuwangin nui kha lo practice tam la lok pui nge in ka be sei ta tani